Emirimo yo kutebekanisa okutimba amajuta garukurugo kuzumuge kwa Sereke Mata eshero kwetwa crude oil eriyo negenda omu misho mu district ya Kikube hamwe na district ya Burisa na Nyoya konkaho kugagyegenera tebakatandikire kuhakora upstream emirimo eyatilenga na kugifisha yekahwaire FID ya upstream activities na mbere hali tilenga bataiba ituba Total Energies na Kingfisher na mbere hali bataiba ituba Asino then na ECOP pipeline ya East African Oil Pipeline FID yekahwaire ekahomwaka gwa 2024 gavumenti ya hole bitongole bigena maiso bakura kwanza projects zino bakarabyaho FID yekahwa FID tusigaize ya refinery kukadde kano nga enteekateeka wezigenda mu maaso tusuubira nti by 2025 amafuta tusuubira nti tugenda gafuna agasooka okusimibwa gajja kusooka tugateeke mu mudumu gatambulenga nga bwe tulinda refinery okuba nga naye ezimbibwa bwe tuba tuluddewo oku naye tusuubira nti gavumenti egenda kulaba nti ekola ekisoboka tufune okusalawo okusembayo oba kye tuyita final investment decision ku refinery omuganda kyayita eigyegyenero lino mu budde obutali bwawala kuba gavumenti yategeezaako nti bali ku baana balabe nti guno omwaka final investment decision ekolewa. Yusufu Masaba oli omugambirizi wa Petroleum Authority of Uganda nagira ngu biine enteekateeka y'okubanza okusindika amajuta Tanga okurabira omu mudumu gwa East African Crude Oil Pipeline kandi endijo n'okwombeka eigyegyenero. Enteekateeka eziriwo nti twagala tulabe nti eigyegyenero lyaffe bwe ligenda okuzimbibwa tusuubira nti omwaka 2027 2028 lijja kuba liwedde. Bwe limala okuggwa etteeka eryayisibwa erya ECOP Act Special Provisions Act eya 2021 yawa omwaganyo refinery nti refinery ejja okusookanga okufuna amafuta bw'esooka okufuna then omudumu guddeko gufune kye tuyita fast call ejja kuba egenda eri refinery. Robert Makondo omukozi wa kampuni ya gavumenti y'amajuta eya Uganda National Oil Company nagira ngu gavumenti eri omu kutensa na kampuni ezindi nabo kiri kukwataho ahabyokubagana obujunaanizibwa n'esente ezirakora eigyegyenero. And then we are also working on the power regulation with the UEGCL. We're working on the substation that is going to be based here to supply both Telenga and Kingfisher as well as the park. So basically that's what we are doing at the moment. Byone bikiriyo n'ebikorwa bigenderere kureba ngo kushohoza amajuta kwatandika mu mwaka gw'2025. Eigyegyenero ry'amajuta riba rikuza kwombeka Kabare omugombora ya Kabare omu district ya Hoima hitaka rya square mile 29 niriteekateekwa kumaraho sente zirikwingana biliyoni 4 omu za dola. Gashakwa Nwagaba Ambrose Katoto.